Oğlum. Sen Tatar mı? Наполовину. Нишлеп. Потому что я еще наполовину русский, потому что у меня мама русская. Oğlum, привет. Салям. Повторим. Повторим. Давай. Изученные буквы. Буква Э. Ти. Ти, они, аби. Ü. Үлем. Удек, Үрнек. унек. Biz koya barabız. Без концертка барабыз. Biz onda ne işleybiz? Жирлыбыз. Жирлыбыз. Значит, изучаем новую букву. Буква Ж. 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 Жир. Жир. Жид. Жилек. Жилек. Жилек жиям. Жилек, жия. Жиям. Жия. Шерехет. 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 Несложная, правда, Олом, буква? А ты видишь, чем она отличается от буквы Ж? Чем? У нее есть хвостик внизу. İsen misiniz? İstemezsiniz. İyi halleriniz var. Allah'a şükür. Barış da bu. Jırlıybız mı? Cırlıyız da, iyiyiz de. Evet. Sen jırlıysın mı oğlum? Нет. Tatarşa. Ю. Yok. Siz ne işliysiniz? Выщ, ща. Mine oğlum. Bu sahne. Biz sahneye çıktık. Bunda ne işliybiz sahnede? Жирлыбыз. Jırlıybız. Hazır mıyım ateşi? Konser kuşadı mı? Oramda jılı mı? Юг, урамда salkın. İde jılı mı? İşte жылы. Şolay bulsa jitti mi? Tamam.